وكيفا منزور الدهب رقا يا لا 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 تندم وذم المريم يا لا 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 نفرح ميت بلا سفير أما مزور ورغيم يدي ماني ناسي تمغار ترتف كفوسي يا لا 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 غنطغ ما فوس الحنير يا لا 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 غنطاسو تشهر مضرير حميد بدا مرة حميد بدا مرة يا لا 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 كرمتك وهد مغاري يا لا 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 تلفون مزيد ضمري سرسري ضمري سرسري تايس الحاس ارنو غماس تايس الحاس ارنو غماس اغسطي Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Alors là, vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens en revenant ici, chanter devant les miens, devant le public algérien. Bien sûr. Nous sommes là aussi pour faire connaître Tamazight, il n'y a aucun souci. Et pour la pratiquer, et pour l'instant, tout se passe bien. Alhamdulillah. Sahito. En tout cas, merci de cet accueil. Je suis vraiment très touché. Voilà.
ensemble. ينكرن بدو شكر ينشكر كردم ينشكر كردم كتشينا ببك الله يمي ستنينا يمي ستنينا يسكينة هنتزيوين بيتيس بالغلال لحوغ لوضا يجوج قوم السين يجوج قوم السين يتنادت يمناين سرك بان زين سرك بان زين عايوزين سجاودي أسبيري يقنيك ميت الباز وحيس سنيك دعيوني سنيك دعيوني اسمي سينو ذا العرش درناتي مديني Allez tout seul. Excusez-moi, hein. Quelle émotion. Mon Dieu. Je suis pas du genre sensiblerie, machin, ça dégouline pas beaucoup trop chez moi, mais bon. Voilà. Là, c'est une chanson qui parle de cette première vague d'immigration qui est partie d'ici pour tenter leur chance et essayer de faire vivre une famille parce que la terre sur laquelle nous vivons ne suffisait pas à nourrir toute la maisonnée. Ils arrivent dans un pays dont ils ne connaissent ni la culture, ni les habitudes, ni les coutumes et tout ce qu'ils pouvaient faire.
jusqu'à demander un renseignement dans un guichet revêtait la forme d'un exploit. Donc on les imagine là-bas, dans leur chambre d'hôtel, le soir après le boulot, c'est-à-dire soit après l'usine, soit après les mines, mâchouillant leurs angoisses, pensant chaque jour à une région qui s'éloigne un peu plus, à des enfants qu'ils ont fait mais qui n'ont pas vu grandir, et surtout, à toutes ces femmes qui sont là-bas et dont le nouveau métier est l'attente. Voilà. Elles attendent, elles espèrent. Tels, vous savez, des Pénélopes qui attendaient Ulysse en faisant et défaisant son tissage jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est un peu ça. Elles scrutent un horizon improbable avec l'espoir de voir revenir celui qui allait leur chanter, leur changer leur vie. Et ça, j'aimerais bien la partager avec vous parce que c'est notre histoire aussi à Arrêt. Je ne sais pas si vous la connaissez. On va voir. Ah, toi, tu la connais, c'est sûr. Ah, vous la connaissez? Tu la connais? Et après, on va te donner un pins alors, toi, il n'y a pas de problème. يحضر الضروح ضروح لا باريس تقري فساد قيمت الحباب دي السلامة يا ويقادي غيحبنا من لا تقصي العمار يا تنفر غردا غروح ما يلا ومدع تشوف يسمح تكون الغربة غلطة ما تشكني توالى تولني غين غامر ضد قمرة شاب ضغط غلي ثور كثير يوسن لحمك غفلة وثني يرزاني فدني يميد الدوني السوقات يشفض ذنوبي
à vous. Oh. Magnifique. Allez plus fort. Et tout seul. يعطيكم الصحة. بون مش هيك انتوا ولا؟ مش هيك كده. Vous la connaissez? Allez-y pour voir. Vous pouvez la chanter. Mais la hasse ou al-qahwa dougal. Il y en a 4 qui la connaissent. Vous savez, chez nous, quand les vieilles vous font comme ça de la tête, c'est même pas la peine. J'ai pris l'avion. Je suis venu chez vous avec plaisir pour entendre des chansons que vous ne connaissez pas. C'est pas normal, ça. Bon. Allez, un test. Si je vous dis... Excusez-moi, je me suis trompé. Hein. C'est à cause de toi, Hamid. Tu m'as dit qu'ils ne connaissent pas du tout tes chansons. Là, même vos grands-parents n'étaient pas nés quand je l'ai faite. Alors, bon. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Mais vous savez, celle qu'on va chanter là, Waqila, Waqila, même Louis XIV, il n'était pas né à l'époque.
يقلر في الطقير يدور موري زميلنا نكتر يضيع الدوح أي مرض صغر أشفيخ مطلطي غرزرين بفرانا غرزرين بفرانا ثني اسمي دلولا هدون رغبغينا يسي فرحة ومي مقرب هاتو غم تفتيل تدي الحارة ثني اسمي دلولا هدون رغبغينا يسي فرحة ومي مقرب هاتو غم تفتيل تدي الحارة في غمزون دي ظليم غف سقنامي قوم مكور اشكال يغلي دي زمان يا مرتي تشاتو ناغور يا مرتي تشاتو ناغور تمقلت الدهي غيما ولا غولي ما بكيت شور ثاني ضيك يتشمين تحبط تكير ثاني ميتنور تحبط تكير والصديقة في جمال البدن صديمه ارتفور زوياتي أو نسيتك أسمح الصديقة في جمال encore. والصديقة في جمال البدء دار صديمه ارتفعوا زوياتي أو نسعيتك ما تمحور والصديقة في جمال أدبد دار سليمة ارتفعوا زوياتي أو نسيتك ما اسمح Super, merci beaucoup. C'était comme ça. On va chanter. يعطيكم الصحة.
chanson s'intitule Ayarashna, nos enfants avec tout ce que ça comporte. L'avenir, l'espoir, la lumière, la compréhension mutuelle, le fait de vivre, de nous enrichir à partir de nos différences sans qu'il y ait de l'ostracisme ou de la discrimination, tout simplement. غاسي روح وما غاسي الا وين فان غاسي روح وما غاسي الا وين فان يا ذكرى ويا يا ذكرى ويا ضرب سبت مني مفان غروة ويب الرون يطول دبمان غروة ويب الرون يطول دبمان يتبدل الزمان غروة ويت تسوق نغد قرين ولسان إلو فنروام يغد السنطقر إلو فنروام يغد السنطقر يرنسني بلا يرنو ما تشيدي مشومة يا نولا مدان نقدي مرا يا نولا مدان نقدي مرا سكر بنيسان دا شومي كوفا سكر بنيسان دا شومي كوفا عايز كربوني سنة إنو ذي ولا سكربوني سنة إنو ذي ولا يوفى بريدي يوفى بريدي ونحشى تهوني يلا تهوني ملا عدي دويسا تهوني ملا عدي دويسا إني تقلبها يا راشنا إني تقلبها يا راشنا إني تقلبها يا راشنا إني تقلبها يا راشنا
يدور يحرج ذي للي أم كل ذي للي تحتاج الحرمات والحرمات حرج تذكلي أم كل تذكلي حتاج لفهمة لفهمة لكن التريب وجدود إن نندت أموري المركة للجدود سوقت ولا سيداني أخو في أكدو شبالي أزكى الزمن في الليل أخو في أكدو شبالي أزكى الزمن في الليل مالك ربي ويني يدي ويني ويدور حداش دين الليل أم كل دين الليل تحتاج الحرمات والحرمات حداش تادو بالليل تذكري تحتاج لفهمة لفهمة ديما سنيون من رفض يون كلام ضنام يفوت تاقني تغري مالال جدتي وغسنيون ثم رفض يون كلام ضنام يفوت ديما برد نتلي يتنشر تذكري إمي غامرد مدلي يدين شرم تدخلي غاسي السلام كل قدوم يحتاج دين كل دين اللي حتاج الحرمات والحرمات حتاج تدخلي عم كل تدخلي حتاج لفهمة لفهمة ملل جدتي وصنيون ثم نرفض والكلام ظلام يفوت لكني تري ملل جدتي وصنيون ثم نرفض والكلام ظلام يفوت إني غفلت نتلليو إيدي شهر تذكلي إني غفلت نتلليو إيدي شهر تذكلي لازم أسمس السوار أسمس السوار نقول قدور يحتاج دين نقول دين حتاج الحرمات والحرمات حتاج تذكلي نقول تذكلي حتاج الفهمة ما اسمه قول لا سهل ولا شو الزوجات يا با
وين يزقرني ثبوت يقيم الريحة سنفنن تموت ستبن تكتب ولادي تسالوتك والقول يحيي يزي والزوم les enfants fous de rêve Gigi Wissou سقف انطمنا قديم ياس الطراب صوت فضار من الجمع الدار ويديدي زدغا ضقرنتي سورة ببلاد شغلون الغنية de musique ببلاد lumière ببلاد فوق maison barbare زالت دابور se lève, alors qu'au bout de ses rêves, Gigi Wissou vient de dire, Seigneur, oui. دور ثموسى ليلو الوقشيش دا منشوف اين دنيا دا شوف غر وشوف وريو في لهنا وريا السين الخوف دور ثموسى يا مبل ورقاز تفسود ايني في شنا ايني في قموت اسمي ستا مزرعة تدلوه ما بتسوق Gigi Wissou se lève, dans ses collines s'achève, le rêve des fous, de nous, que l'on oublie, Gigi Wissou se lève, dans ses collines s'achève, le rêve des fous, de nous. Que l'on oublie, Gigi Wissou.
يا الحمرا انتي درت من تنتحدر بيد بدر غيش ميمتو غالي تزمر تامن تطرح ليل ينقص تزي زويل شكراتي ويزيد السر الدوني ذكرت غرس نروح يا باب البحر يقتول الضغط يا ساد النوبك يبسط غرمة يجيني زبور كون ذاك النقام زمور ديك فانا رنانو تياب كرت ياكم نروح غسك مصيح يكاد ديسين ثير زو شرقي يتسوغ مسكين مقف داين يقف انزل لا يترقى سازقلو يقرف كردي ابو منروح الحب يتسفوك ثين ديوغ الذرغان هدفنا تدوز ساري سكرت روتان غلا ذيافي غاد كوريني يردان أثناوي غار تسير تابت تردوران أكر ديكم نروح القامان ذا شو دقارن أباجني يكفى جدي مغارن أبا بن تويزي الرشلة شرطان لواني من زيد سكسوسي شريحان يكرتكم نروح القهوة وفنجان حسوث وخرفان لوان رنوان تفيد التغرب تشيغلي مالك رديكم نروح تمديت بواسي طجلي تفر وسننسق عالدام وريبا نطار أبا من تويسي أصلح رغن المال السادة راني ما سكت نوغان كردي يا أبو منور علي ويسي ويسود المسلم الشاش الحرير وعيد ذاتك زلت رياش بدون بغراتي ألصق بالبتوغاش هذه يندهولا نزول والناس الكريم منور Bon, loin de moi de jouer les seniors Vitalis en vous montrant ce que sait faire ma fille. Le problème, c'est qu'elle a eu toujours envie de chanter dans sa langue maternelle. Et elle aime ça, elle aime l'histoire du pays, elle adore Shrifa, entre autres. Et elle a toujours été intéressée par
Voilà, je te facilite les choses, attention. Elle va vous essayer de vous chanter une chanson qui vient du fond des âges. Ou faire d'oro, vous savez, c'est des choses qui sont difficiles à traduire d'une langue sur une autre. Ah, voilà.
chanson d'actualité s'il en est, de par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde à propos du harcèlement, du parti pris, de la violence faite aux femmes. Et ce n'est malheureusement pas encore fini. À travers l'image d'une maman qui battait son lait en essayant de sortir une belle petite motte de beurre pour les enfants, cette femme qui était ma maman se raconte et dit ses joies, ses peines, ses amours contrariés. Vivons dans un milieu qui n'est pas toujours propice, souvent hostile, un milieu où le mal est dominant, où elle ne peut se parler qu'à elle-même. Elle a trouvé cet instrument pour pouvoir lui confier des choses. C'était la fin de la guerre, j'étais tout petit, le papa était en prison, je ne comprenais pas tout, parce qu'à 5-6 ans on ne comprend pas. Mais bien sûr, ayant grandi et surtout ayant emmagasiné toutes ces choses dans ma tête, je me suis rendu compte qu'elle ne faisait que se confier à cet instrument, probablement parce qu'elle n'avait peut-être pas d'autres interlocuteurs, en tout cas valables pour l'époque. Et à travers ce qu'elle disait, ce que j'en ai saisi, je voyais une femme qui racontait ses peines, sa mal-vie. Et j'ai compris une chose, c'est qu'il n'est déjà pas évident d'être une femme en général dans n'importe quelle société, qu'elle soit aboutie, moderne ou pas. La parité n'est pas encore pour demain. Mais ça l'a été encore moins pour des personnes comme ma maman à une certaine époque. Et donc cette chanson, que voulez-vous que je fasse, sinon de la partager avec vous, en vous demandant de bien penser à elle, tous ensemble, comme ça, que ce soit votre maman, votre femme ou autre, on est là pour elle et ce soir, en communion, cette concentration amènera une chose bien simple, c'est qu'on n'est plus des hommes ou des femmes, mais des milliers de cœurs qui sont là, assis les uns à côté des autres, prêts à sortir de ce qu'ils ont de meilleur, en tendresse, en émotion. Et on sent petit à petit qu'il y a un frémissement, puis un bruissement, une légère brise qui vient nous apporter des nouvelles réconfortantes en nous parlant d'elle, qu'une époque va finir. Et si un jour, par ciel dégagé, vous leviez les yeux vers le ciel, vous allez trouver une sorte de gong qui commence à se débarrasser de son écorce pour laisser la place à un diamant d'une ciselure exceptionnelle où c'est marqué « Je suis la femme, je reviendrai ». Sendo. سيدي حزني في السن ما يساغ البرا ولا ما نزيت والسن الحفيد زوزني تشنا زدور من الناس ندوثق سيدي وطرامي الهما يغين ذي يندو يفرو هذي
فضلك بابين الصندوق داف قبضودي دملا الصندوق يا كنانك شرب وغال يا كنانك شرب وغال مندو غيغيا فكت واش تقودي أكيد تنسمني مندو غيغيا فكت واش تقودي أكيد تنسمني Qu'est-ce qui se passe? Vous la connaissez? Même celle-là? Ça tombe bien. Vous savez, avec l'âge, on perd la mémoire. Et tout à l'heure, j'étais avec mon ami Tarek, on était en train de la faire, de la répéter. Il m'est venu les trois premières notes, celles que vous venez d'entendre. Après, ouelou, rien. Et c'est là où il m'a dit, ne t'inquiète pas, ils vont t'aider. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai? Allons-y alors. Isso.
compris quelque chose, non? On est au stade là. On va y aller doucement. Moi je vous ai dit. C'est ça. Jusque-là, ça va. C'est pas ça, non? Et pourquoi vous chantez alors? Ota. تخلي اللي انت بور جنتي زبقاتيني هاي اللي غريبة وقد الوحش الغابة وقد ولدنا كيني هاي اللي غريبة عمغاري تسير قبر وسليت سيالي زويزين نسيت تحضير القوت والسن البحر وسط الزين سليت دفير وزبطات ساليتي جبادي علاش الزين تمغارطة سنت صورتي قديمي سليت دفير ساليتي جبادي علاش الزين صار في قديمي تخليك اللي انت جنتي زبقاتيني هاي اللي غريبة وقد ولدنا كيني 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 هاي اللي غريبة
فليس تيبورا قشمة حلولا جمعة تسرقو تفسود قرب جيثان حجبال فليس تيبورا توقيك شمنت حلولا جمعة تسرقو تفسود أقول ديثان حجبال مذاق جمورا تسفتي قلكيني دنيا لا لندك واتوخا متماشى وتسلا مذاق جمورا تسفتي قلكيني دنيا لا لندك واتوخا متماشى وتسلا لا لندك واتوخا متماشى وتسلا تخيلك اللي انت وقضى الوحش الغابة وقضى ولدنا كيني Allez les filles, les garçons. Les infirmières, allez. الراكين سلوفك بعدي ياكين الشاكين الراكين سلوفك بعدي ياكين وحمد النوبة كبير سوا وريد وراتنا هوا يسرح بريدي تمغلي هوا الكعبة توالي الخوان دكاين لا وحليق سميرون ثياب مدين ويرقصوا ذي من جليل وين فاوت دود الجليل شيخ انت تفسير رب وانت تتحملي الشاكين الراكين سلوفك بعدي
سلوفك بعدي يكين الشاكين الراكين سلوفك بعدي يكين وحمد النظر ويدور هالجنان يسرح بريدي مغلي الكعبة سوالي مخول تكاي الله وكلم سمير كثير مدينة ويرز ودي من جديد وين فود والجديد الشيخ انت الدار يغلي حب انت تتحملي الشاقين الراقين سلوبك بعدي يقين الشاقين الراقين سلوبك بعدي يقين يالينا دي تورقة بيدي يمك دايني منكر يضمع ذي بنادم مالت في غضا سجن ويغرس ديوزن سجن ويغرس ديوزن ميك شكري كان عيارا عين الليالي تسوق الخير أبو القدم من طيد باس قضاء حضري غكسو مردتش حضري غكسو مردتش أرنو ذبو المديش قضاء عين الليالي أهلنا
يا ليلي اوه يزوى وسومن تنوع تشرع ورد السينا لا 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 تشرح ورد السينا لا 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 تودي وهمامي تبتغون ما يزوى وسومن تنوع يا
يسقى ذا سابو دلالا يفكي كما يسقى ذا سابو دلالا يبوي ذا سال السخام الجدوده يسوى وسوما في الأورى وشو اختريا إذا سمانا مسلم وشو اخترقا إذا سمانا فملا